Kraj Drugog svetskog rata na ovim prostorima doneo je novo vreme, nova pravila i nove podele. U novoj državi, posleratnoj Jugoslaviji, krojan je trnovit put za opstanak pravoslavne vere i crkve. U takvom okruženju prve 2 decenije od završetka rata bogoslovije u Sremskim Karlovcima nije radila. Velikim naporima Karlovačka bogoslovija obnovljena je 1964. godine kao odsek bogoslovije Svetog Save u Beogradu i smeštena u zgradu Narodno-crkvenih fondova u kojoj je i danas. 3 godine kasnije proglašena je odlukom Svetog arhijerejskog sabora za samostalnu prosvetnu ustanovu pod nazivom Sveti Arsenije Sremac. Mi smo ušli u ovu zgradu, u ovu bogosloviju. Nije bilo vrata, nije bilo prozora, nije bilo struje, nije bilo vode, nije bilo grijanja, nije bilo WC, nije bilo ničega. Samo da vam kažem da su stariji đaci, pošto sam ja prvo kolo od prvog razreda, a patrijarh German je od drugog razreda Prizrenske bogoslovije i drugog razreda Beogradske bogoslovije formirao 3. razred Karlovačke bogoslovije. Od prvog razreda jedne i druge škole stvorio je 2. razred, a mi smo došli kao đaci prvaci. I mi smo imali krevete. Mi smo dobili krevete, a stariji đaci su spavali na patosu, mislim sve do božićnjeg raspusta, na ledenom patosu. Toga dana kada je otvorena Karlovačka bogoslovija 15. septembra, toga dana su stigli kreveti ovdje. Bili smo mi raspoređivani, pa smo provodili nekoliko dana u jednoj prostoriji, pa u drugoj, pa trećoj, tako dok je to koliko toliko stiglo se da se osposobi za normalni život. I moja generacija, koja je završila 67. godine bogosloviju, mi smo beogradski bogoslovi, a prvi maturanti Karlovačke bogoslovije. La, la, sol, la, si, la, sol, fa, sol, sol, la, la, si, la, sol, fa, sol, la, si, la, sol, la, do, la, sol, la, si, do, si, la, sol, la. Mogu da kažem da su Karlovačani pozdravili, bili oduševljeni povratkom Karlovačke bogoslovije. Ovdje su se o nama brinuli. Nama ništa u to vreme u Karlovcima nije nedostajalo. Vrlo često su Karlovčani svoju decu ukorevali kako su bogoslovi disciplinovani, što se ne uleti na bogoslove. A mi smo zaista trudili se i da reprezentujemo i crkvu, a i da budem iskren, disciplina je bila u školi. Disciplina je kao u vojsci. Kod nas ujutru oni se dižu u 6 sati, imaju pola sata vremena da namjeste krevete, umiju se, prvo obuku, dolaze ovde i onda idu u redu u crkvu, sabornu, tamo na jutrenje. Kad završi jutrenje, ima mala pauza, doručak, doručkuju, posle doručka nastava. Nastava počinje u 8:15, 8:20 zbog vremena. I do 1, u 1 ručak, od ručka do 4 sata slobodni. Ljeti, to mi zovemo zanimanje, od 4 do 6, mogu da
u dvorištu i vani, to i u parku, tu gdje oni izaberu sebi mjesta da uče, to je obavezno učenje. A onda idu u crkvu, kad se vrati iz crkve večeri, onda na večer opet sat i po u učionicama. S tim što nije nastavnik kod nje, nego je stariji đak iz 5. razreda koji, pazi, tamo vodi računa da bude red i disciplina i mogu, mi to zovemo zanimanje, oni na tim zanimanjem mogu da čitaju i uče samo predmete koje izučavaju i lekcije koje uče, a ne da čitaju novine i ne znam šta. Sjećam se jednog detalja koji mi razvedrava život i dan danas. Profesor Dušan K. Petrović, stari dobrodušni profesor, imao je običaj da nas oslovljava onako dobrodušno. Kaže, magarče jedan. Znate, kad god nešto, ili si dobro uradio ili si loše uradio, to nam je slijedovalo. I tako je nastava se odvija, on predaje i patrijar German sa vladikom od Sokoljićem, američkim, i vladikom Vasilijem, žičkim, ulazi mi ustajemo i pozdravljamo patrijarha, oni se izljube i patrijar kaže nama, deco, da vam kažem, profesor Petrović je bio i nama, evo vidite, nama trojici profesor, kaže, čut magarče. Kolika je to ljubav bila i zdrav odnos jednog velikodostojnika, jednog velikog patrijarha, jednog velikog jerarha Srpske crkve, jednog profesora. Ja sam inače iz Novog Sada rodom, odrastao kao sin jedinac i svakako da mi nije bilo lako u početku naviknuti se na jedan ovakav režim. Međutim, ono što me ponelo i što me nosilo svih tih 5 godina i što me drži do dana današnjeg, to je zapravo lepota pravoslavnog bogosluženja. Jer svih tih 5 godina, svako jutro i svako večer na jutrenju, na večernju, svim nedeljama i praznicima na svetim liturgijama, to nije moglo da ne ostavi traga. To je ono prvo i najvažnije. Drugo, ne manje važno, jeste bio kvalitet nastave u ono vreme. Mi smo zaista imali prvoklasne profesore, ne samo iz bogoslovskih, nego isto tako i iz društvenih predmeta, iz istorije, iz književnosti, iz raznih stranih jezika i tako dalje. Naravno, u ono vreme, nemojmo zaboraviti, država se zvala Socijalistička federativna republika Jugoslavija. Mi smo imali i predvojničku obuku, mi smo imali predmet koji je nekada postojao u svim srednjim školama, a zvao se higijena. Predavao nam je divni doktor Dušan Jovičić i verujte, kroz tu izloženost različitim vidovima obrazovanja, sve generacije koje su prošle kroz ovu školu, isto tako i moja, ja sam se ovde pojavio prvi put 1970. godine i maturirao 1975. godine. Bogoslovija je u ono vreme, kao i danas, kao što znate, škola koja traje 5 godina i tokom svih tih 5 godina ja sam pokušavao da budem pre svega u ulozi jednog sunđera. Sunđera koji će upijati sve ono, naravno, po količini đačkih nestašluka, po mladalačkoj neozbiljnosti. Nismo mogli uvek sve da upamtimo, ali na svu sreću mi smo sve zapisivali, zato što su nas tako učili naši profesori. A učili smo se da molimo se Bogu. Učili smo da posvećujemo bogosluženja, da aktivno budemo. Učili smo se poslušanju. I nije čudo što danas, kada vidite nekoga od tih bogoslova
Ja sam 81. se upisao, 86. završio, a i ranije, pogotovo onih ranije koji su itekako poslušni, sveštenici poslušni svojim episkopima, poslušni, dakle, majci crkvi, a opet u tesnoj ljubavi sa svojim parohijanima. Onoj ljubavi koju smo mi ovde od svojih, dakle, profesora naučili i koji smo stekli. Evo, ja sada drhtim, verujte, sjećam se onih reči iz Svetoga pisma kada Gospod kaže Mojsiju da skine, dakle, obuću sa nogu svojih, jer tamo gde stoji sveto je mesto. I zaista ovo ovde, gde ja danas stojim, gde smo se mi sabrali, je itekako sveto mesto. Jer nekoga primiti, nekoga obučiti, naučiti, izvesti ga na pravi put, put koji je trasirao sam Gospod naš Isus Hristos, dakle, to mora da bude sveto mesto i to je nešto što je najvažnije ovde u životu. Mi ne možemo imati istinskog znanja, poznanja Boga, bez opštenja sa njim. A opštenje nema bez molitve. Molitva nije ništa drugo nego opštenje sa Bogom, razgovor sa Bogom. Zato se podrazumeva da svaki bogoslov najpre mora da ima iskustvo Boga koje dolazi iz molitve i iz sveukupnog života u skladu sa evanđeljem, pa onda i sve ostale informacije koje su sabrane i koje su sakupljene mogu dati svog istinskog ploda. U protivnom, ma kakva znanja metafizička imali, ona su samo rezultat naših zaključivanja o Bogu koji je iznad vremena i prostora, o Bogu koji je iznad i izvan racionalnog. To je onda samo jedna od mnogih filosofija ljudskih. A tamo gde postoji iskustvo Boga, tu se može govoriti o istinskom bogoslovlju. Iskustvo Boga nije moguće bez molitve, a molitve nema bez hrama. Postoji i lična molitva, ali pre svega molitva crkve jeste saborna molitva, molitva u hramu. Otuda je hram srce svakog naselja u kojem žive ljudi, ali i srce svake porodice, srce svake zajednice, ili bi bar trebao da bude. Kad se približite Karlovcima, kada dođete blizu, osjetite taj duh starine. I to je jedno sveto mesto gde se godinama, desetljećima i stoljećima moli. I uznose molitve i obrazuju, školuju mladi kadrovi za sveštenike. Dakle, to je jedno sveto mesto. I zaista odiše takvim duhom. A objektivno gledajući, naravno, sve se menja, pa se menjaju i zgrade, menjaju se, ulice menjaju se. Svakako ima nekih promjena, ali to su ti Karlovci kojih se ja sećam. Ovo mi je drugi put posle maturiranja da sam ovde u Sremskim Karlovcima i svaki put je zaista emotivno. Zato što, eto, naviru ta neka stara sećanja kao mladi bogoslovci. Uvijek smo nekako jedva čekali da završimo i da odemo odavde, da se osamostalimo, da budemo sveštenici, da budemo veroučitelji, kogod je šta želeo. Ali eto, nekako shvatimo nakon toliko vremena da nikada lepše nije bilo nego u tim bogoslovskim danima. Jednostavno, ovde su se brinuli o nama, bili smo im, tako reći, povereni, bili smo njihovo stado, sakupljali su nas kao što majka okuplja decu
oko ognjišta ovde. Učili su nas svemu onome što je dobro. Svi koji su završili bogosloviju radujemo se povratku u Karlovce i sjećamo se najljepših trenutaka provedenih u bogosloviji. Mada nije bilo lako od samoga početka dok se čovjek navikne i dok sve to se organizuje, ali slava Bogu, mnogo dobroga nam je Karlovačka bogoslovija dala i obrazovanja i discipline i redovnih bogosluženja. Posebno za mene jer sam na kraju 3. godine bogoslovije se zamonašio i nastavio kao jeromonah da završavam bogosloviju, ali ujedno i učestvujem u svim bogosluženjima, da služim 2 godine kako ovdje u Karlovcima, tako i svake nedelje kod starca Danila koji je učenik svetog vladike Nikolaja Velimirovića u manastiru Velika Remeta i to je nezaboravno sjećanje i nezaboravno iskustvo pored učenja u školi i bogosluženja koja smo obavljali i sve ostala poslušanja ovdje u bogosloviji i tamo gdje nas je vladika slao. Pa vidite, ja sam malo duže ovdje u ovoj eparhiji Sremskoj, skoro 38 godina, pa imao sam prilike da gledam tu djecu i dočekujem generacije i generacije, a poslije 5 godina koje brzo nekako prođu, pa onda smo ispraćali pojedine generacije i odlazeći ih na fakultet, da li ovdje u Beograd, da li u Foču, da li u Libertville, u Ameriku, da li u Rusiju. Evo sada sam poslao 2 momaka u Petrovgrad da nastave svoje školovanje na tom prostoru i u toj duhovnosti pravoslavlja i ruskog naroda. Tako da, gledajući i uzrastajući svako jutro i svakim danom, u prvom redu na molitvu. A onda kroz tu molitvu i snagu duha koje tačno osjećate kako ta deca rastu. Ovdje đaci ulaze u jedan sistem koji je zapravo baziran i formiran na hrišćanskom iskustvu, gdje su pozvani da žive zajedno, da uče zajedno, da se uče zajedno, da imaju sportske aktivnosti zajedno, da slušaju iste predmete i da svi zajedno nauče šta znači nekada trpljenje, a nekada i ljubav. Nadajući se naravno da prva i osnovna vrlina koju kod njih mi se trudimo da razvijemo bude i jeste ljubav. Bogoslovija Sveti Arsenije Sremac u Sremskim Karlovcima jedna je od 8 bogoslovija koje postoje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nisu sve bogoslovije u Srbiji. Tamo gde žive Srbi, tamo su i bogoslovije. Imamo 8 bogoslovija i 2 teološka fakulteta, jedan je u Libertvilu, jedan je u Beogradu. Nastava u Karlovačkoj bogosloviji je organizovana tako da odstupa od onog državnog obrazovnog sistema, ona je isključivo pod pokroviteljstvom crkve, zato su i predmeti, zato je i nastava ovde skrojena po posebnim pravilima koje kontroliše Srpska pravoslavna crkva, odnosno sinod, koji radi ono što radi još mitropolit Stratimirović, postavlja, imenuje i profesore i rektore. Danas u ovom, da kažemo, mimohodu od 230 godina bogoslovije je završilo preko 3.500 učenika. U poslednjem periodu, dakle, poslednje obnove 1964. do ove godine, dakle, to je negde približno oko 1.500 učenika. I ono što je bitno, njihove službe se veju celim svetom. Oni su razbacani služeći kao i seme što se baca na njivu, razbacani su na toj njivi gospodnjoj redom od Vancouvera pa preko New Yorka s jedne strane do, Afrike i Australije i Novog Zelanda na drugu stranu. I svi oni čuvaju
taj osjećaj, jer sveštenik u svojoj biti jeste čovjek koji je pozvan da i drugima govori o tome jedinstvu. Danas bogoslovije jesu u stepenu srednjeg školskog obrazovanja. Razlog je tome što je posle 1945. godine Federativna Narodna Republika Jugoslavija donela odluku po kojoj bogoslovije ne mogu da budu ništa drugo nego samo srednje škole. Odluka je bila tako doneta jer su oni planirali da zatvore svakako sve bogoslovije, da ih ukinu. I s tim u vezi, dakle, plan i program je pravljen da ipak prevaziđe okvire srednjih škola, zato bogoslovsko obrazovanje traje 5 godina, što ne predstavlja problem onima koji zaista žele da završe bogosloviju. 5 godina, predmeti su grupisani u 3 neka smjera. Jedan je opšte bogoslovski predmeti, drugi je opšte obrazovni predmeti s akcentom na istoriju i treći je jezici kojih ima 5, odnosno 6 koji se izučavaju u školi. Ja sam se ovdje, dakle, naučio onim osnovnim, dakle, hrišćanskim vrlinama, sa uspjehom završio bogosloviju, naučio da sarađujem i da volim i da delim parče hleba sa mojim školskim drugovima, a kasnije to i u životu. Put me je, odveo da služim našem narodu i srpskom rodu, dakle, u Austriji, u gradu Lincu, nikada ne zaboravići bogosloviju. I verujte, retko koja godina prođe, a da se ne sjetim bogoslovije i da ne dođem ovdje i da gledam na bilo koji način da pomognem. Srećan sam što su mojim putem pošli moja 2 sina, sada đakoni Nemanja i Đorđe, i što ta veza sa bogoslovijom nije prestala. I nadam se još dugo godina da će trajati, bar dok mi trajemo. Kaže naš jedan čuveni istoričar, kam nekim nesretnim slučajem izmestili ono sve što je crkva stvorila i obznanila u Sremskim Karlovcima, kad bi se to izmestilo negde, pa šta bi bilo od Karlovaca? Zato Karlovci imaju svoju dušu, imaju svoju poruku, imaju svoju pouku. I kogod dođe, verujte mi, kogod dođe, nekako na prvi pogled zavoli Karlovac. Duh Karlovaca živi i živeće u bogosloviji koja baštini tradiciju dugu 230 godina. I dok se svetom pronosi slava karlovačkog pojanja, škola čuva i čuvaće uspomenu na svakog đaka upisanog u matrikulu tog duhovnog učilišta osnovanog 1794. godine. Karlovačka bogoslovija stoji i stojaće na ponos svih koji su joj temelje gradili. Njena istorija svetli, jer na radost je prošlost, za budućnost data. I sada i uvek i u vekove vekova.